Саламатсыз бе? Здравствуйте. Hello everyone. Nauryz marama құтты болсын. Арбастарыңызға амандық, саулық, қуаныш әкелсін. С праздником Наурыз. Желаем вашим семьям благополучия, здоровья, радости. On behalf of the Embassy and the people of the United States of America, I would like to wish all Kazakhstanis a wonderful holiday, Nauruz. We have been looking forward to this first day of spring and the reawakening of nature. Although I arrived in your country only 6 weeks ago, I have noticed how peaceful and tolerant Kazakhstani society is. These important values are also the symbols of Nauruz. As we celebrate the holiday, I wish all peoples of Kazakhstan happiness and prosperity. В далеком прошлом казаки называли Наурыз великим днем улицы. Среди народов, отмечающих праздник Наурыз, повелось, чем щедрее праздник, тем благополучнее пройдет год. Акбар Болсын, улис он Болсын. Thank you very much. Have a happy Nauruz.